Arratsalde on guztioi. Bazen hau pixkat goxatzera. Ongi etorria bideo sormenaren 4. lehiaketaren sari banaketara. 60 segundos, 1 minuto. La mujer del emperador romano Augusto era una especialista en envenenar a la gente. Gracias. Felicidades, en primer lugar, a los premiados y a las premiadas. Es necesario rescatar la intención y sobre todo la actitud de aquellos jóvenes turcos. Bilbao Artek betiko dago aposta bat bideo sormena eta sormen osotasunaren alde. Berreun programa, 1500 erreportai, 250 bideolan jasota, eta hau dena zuen laguntzari esker. Eta eskerrik asko, eskerrik beroena, astero etxetik ikusten gaitu zuen hoi.